Kakentian Parsia ka Bible kadai ka Blashim na kakentian Hebrew Mashal but kamjur na kakentian Greek parabole. Yakini ki artli kentian la penentamru ik ban mut kanu ka jingkeren pawar lani kanu ka jingkeren jingetu lupa lani la bende ka jingkeren proverb ne la bende ru kata ka jingkeren ka balai penseriem but ka ek badan ya ka jing mut ka ba sha lendet. Namar kata kan ka kentian Parsi ngila ye ke bangin ai ke jing batai hakurukom ka belingkot da ka baong ka Parsi ke dei kata ka jing thu khanai ka Blashim na ka ek ba kinja perthai ne ba ka jado andre ka ba ka jingmut jengka pat ka thol ni ka mursi ki ek ba ka jabneng lane ki ba ka jamin same ka baong ka tin pareng. A parable is an earthly story with a heavenly meaning. Ha ka kitab jo ka jingmayan ji Parsi kat ba u noi kai utang ya lenti wanet cha ka nong ba wala u sembut cho ola keli ya atat halau sembut da ka boong Thì đã khám ơi, tôi chỉ vào clip phim lên. Hang là tôi có farsi ke Nongtong ke Jisu keren gerak kemat. Oh, thì ayo ya ke jumpa. Hatu kalau pernah kita farsi ke Jisu keren kemarin cik di bawah sembarang kalau oh, Jisu keren kemui kesenangan. Hatu pi langsung tu ya kata ke farsi. Jisu orang kesenangan tu alien dia jangan dengan peluang yang pergi Nongtong Briew. Mereka kejumut jangan kata farsi pat ngadan kampi ke jeng batai nak. Oh, pertama. Apa batai ya ka Parsi ngin hap manusia bayo bengitam yu uput usam jong kata ka jeli na ka konteks jong ka jingmut jong kanu ka Parsi ka balakren lano nyemdai ya ka bangin penhe chapa palat lani nyemdai hiru ya ka bangin peduna chapa palat ya ka jingmut jong ka lesing lam dong kamdai yang ka bangin walami ka jingbatai ka jingmut jong kitu kidar kepada ka Parsi la raja ba ka ktin ka jong utrai kam sham ai ka jingbatai ba banya sha phang jong kita kidar kemudian kam ka jingbatai ka Parsi ka dei ka bangi ngin ha ban poi sha kata ka central theme la ne ka phang pedeng jong ka jingmut jong ka Parsi bat ka central theme ne ka phang pedeng jong ka ne ka Parsi jong ki Dohkha bat ki Nongtong Briew ka shimut bat pan belong ki nongjob ya ki mensem ka bangi ong tin pareng ki soul winners ji so jeram kata ka jiya nanti ka jong I baro arut tonta u kenrat ola terwano Kana suami mo. markum ta ka lingi we ju so dong bat ila shong ku chat ta hang ta Phi đến ông tu. Hỏi anh. Hỏi sẽ. Thì cái này là một Nongtong Briew. Kamut ba penjat ikiman sim Briew. Henry pili ben pen ikiman sim. Da ka bailam shau Jesus bolong nong pen Henry pili ben kemapan. Amdan mano ba pentebit ini kam. Ni tang usuhi. Nama usu ong. Ngan pelong ipi ki Nongtong Briew. Nata ka daw amdan mano bala man pentebit ya kani banlong Nongtong Briew. Ni tang usuhi. Maria skong ini kintien utau sembut wala pusan sipang ba din jong kata bat wala pai da kani ka jingkeli shala u kenrat Kenrat. Bani paru Jisu kwa wan pelong ikisaran jung ugi Nongtong Briew. Penai kai wala kini lagi kmat syatrong ko ba tuai panangta wala cuba Probab kalong ka bakat way ka balay pau. Kaong kum ni. Ununo upenjab ikiman sim di Briew start. Lani ununo pengat ikiman sim di Briew start. Atau pim kwa long Briew start. Kanta kena kwa ya. Tangai pilas tu ya tak jemut jong Parsi dai. Hoi, tu. Tata ya simpen. ana bagi Allah lahir dari shong jahat tentang kila kare ini begini no ini begini yang ko paling ko yang ko sya ba ka begini ya tahu sembut laku pai Rat. Kumno pangihap banlek banjob kita ikiman sim. Pi banjob ikiman sim Briew. Pi dan kam menterwai ki. Terwai ki kuma terwa ding di. Henday apa terwa pa iki? Terwa ya ka jingai. Padi ka buram. Ka bakinyo. Lada ki ngai how Jesus. Tadi ke jimut chong.
ujan bunyan ubade ushakri jong tra jong spas nem ka bakat nyo ubalong ru nong tho e ka kat ka pau nam ba ka bala adita mahadin jong ka bible ya ka bala kerteng the pilgrim progress uang ini kinten ki besong khia bat ki besong sba hedu kata kata uang ikini kinten grace and gloria, the bait of the gospel, just as milk and honey was that bait that drew away the 600,000 out of Egypt. Kajingay but kaburam kalong kway jong gospel, kumbalong kadut bertangap, kabala kring no, ni kabalong kway kabala kring no, ye kita kin real lakmot kimin semban mino na kari Egypt. Lakot yang apa dia pi, ya kebengin long kita kin Nongtong Briew. Let's say pelaban keli kena kejing keli, akan ukom kan le ya kebengin long Nongtong Briew. Kemau kaya kebau Petras Ukraine. Sau tu Briew berdiko, ubasong ha rut jangga lenti belet cepok ke temple. Ha kebau lakmi chan sau Petras bersuyenes dak lakmi lenti keben yo naki. Hari Petras ulakran ini kintian dak kebau wong. Karupa berkaksiar ngamdan. Andai kene ke bangadan. Berkata kalong ha kerteng jung cis ke sebana Nazareth. Tu yahat. Ya ba finsya mapakam ki apostol nang balai dekat ke Briew. Ayu Jisu. Ha kita ki para mensim. Ki ba pi kendo la bende ki baying basam jang pi. La bende ki parlok pelajor jang pi. La bende kita ki baytre ya kata lembat pi. La bende mana-mana. Ayu Jisu ki. Hang taon itu kan je pi. Ba pilong ki Nongtong Briew. Terwah kan je kata kejing ai terwah tak keburam kan ke bahar ukris Jisu napa ya kan niknang kan ukris lawan sen ke pertai nakam ta jong pi napa jong Briew baro hagan kesla juga kendo amen kan doa ni ke por nakam ta jong pi terwah ni ke por bat kan ke kelimat ke baminta ni sngongo bengiyo ya ke bangin Sngoi kini ke jingikai, siapang juga jingkot ke jami ki senran, ki jami belong ki Nongtong Briew. Ya kini ke jingkot try kadang peteng sa adu kini ki sengi ki berminta, ni kot ikini ki berpet ki berview ya kini ke video try ki long kita ki Nongtong Briew. Ngedua ki bermi apel mi pencelur, mina min semiki, ya ke bikin sange, ya ke bikin try pendap ini ke kam, ke bermila kot nak kita bikin long ki Nongtong Briew, dia ke bikin ai ya ucisu, kombalale upetras, kombalale ki syakri jame haki por juga minar, bad mentaru try ya rap ki aboy, ya ke bikin ai ucisu, ha ka jingem ke jong kita ki min sem. Lagalong try ki bayang basam, lagalong try ki parok penjor ki biya try yakta, lani manu try. Lingba jong kini ki bapet ki bakpi ini ki video, kini amat ingu ta kita ki mensem, ya kata jing itu ya uci sekruskan. Nado menta bacri ki babam jing ngadwai bangapa na katang jong cisu. Amen. Ublay unkurku ya pi tak ada bangin da syambiang sasisit. Ya royu try. Amen.